Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kisamla na kani kajala kamtam kibana kani karilum kasi bajantia. Kibadan ya kajing sultanan ban pelet jingmon hakajing kai martial arts, hakajing kai kebalatem kum kajit kunedo. Kat nang ya kisngi kilanang keu hakani kajing kai da kajing la jungki. Ban pentebet ilade haduk baken da syajet ban net yashementa hakibabon kilampung yako. Kibalong syabar jung kari India. Mentaru keladan kasan ngot baro kibla syajet ban net yashementa sya kajing yakop kebahe akapertai hi baro kawai ya kebalatem kum ke World Martial Arts Festival ke ban salong naduk ke Qatar haduk ke kat pratrek mentau benai leber ha Bangkok na kini ki kat san ngot baro kendai ngot naki kidai ha ke kerdan senior kategori ban hendre ngot pan ha ke junior kategori ban na kini kinoi lekai ki arngot kirang lekai ki berang sudak wan yakon na Uzbekistan Open Shai Mauri bat ulam perang karbani kenyadan bentalang kumba kalong hi menta kini ki kena berkisamla ha baki pen krea yelade ban net yashementa hakum kini ki lempong bahe ha ke pertai baro kawai ki ha ban kilanmen bat pentebet ilade ha layeng bat shalom shawa namar kimpat dan satya ya kecaka kepabiang kumbalong kiwai pat kinui lekai sya kiwai pat ki benta jongkari India bat syabari India rukumjo. Nalor kajing bambiang kajing pentebet yaki haba ki syajet bandaj mikmat ya kari India hakani ke bentaru isem jing eba kata saha kajing lot jing sam namar haki babon ki kham nalor kaseng ke bakilong khon ke bapelot kin hap rot ban pelot nalapla kumta kajing rap ke bakongsan hi kedai hakal yang kapisa tingka nadadon ki kin hon ni kiriu semen bar kusar karu kumjo ban aje rap yaki na ke benta kani kelempong ban pelot hak ba kinet kinwan syakani ke ceka ke ban salong ha Bangkok ka World Martial Arts Festival kaban salong hapo ka National Stadium hapo Bangkok adu kat patrit jung bunai match arja kat fra kadai ka festival ka behe ba jung martial arts aku bahkan don kibi martial arts kum Muay Thai ka kickboxing ka jeet kinido mat kibi te kani ka jing organize kini lale adu Master Woody way ni ki master jong kawo Muay Thai bro pong nam ha
wujudan mentah ke bateri ni mozek gitu ki sipai Israel nang tahu di kini ki sipai jong ka kini ki security jong ni presiden ke Amerika ru jangan lai kendu yu de master jong ahi ngasai kayu tu ki senem arjar te ulung wei di master ki ba paunang te bat ya kini ka festival ru la recognize da kini ka government of Thailand te kini ka long ka ik ba lat kanti ha ba na pedeng jungi ki kena na kini ka state jungi mi galia based on the achievement kita kemut ha ke jing let jungki ben simenta kum ha kini ka national kepala long ka kata ni lai job medal hang tu ha ke jit kuni do nang ta ki regional ru ki balalong po Guwahati kila job medal ti kini hi kena kila ya don kumba khat sangut ne ka jingjiet kam de ka jingjiet jungi nang ne ka de ka jingjiet lemba ki ka national meet ka bala deblong apal kata bat ki regional ki balalong po Guwahati terten ti kini ka lemba ka achievement juki tu kini ki de ki ben yo lai chathe ki de ki gold medalist ki de ki silver medalist ki bala achieve ka level jangki di kena bun hi kena kimde gi babit biang kena di gi ba long bun gon nak long yang baduk te kumba kalong hi ki jingarap nang no ngim don kini kena gin hap persyang daladi te nak yang jungiru nyimla ban be mo da ka daladi bengini be ka sponsorship ndai lasu ai selection letter haki bahaya sembat gi niki coach jongki ki ba ki sa ki jaka bikin kit kya kita ka kam ha ka ban buat sponsor te nak liang nak kiwi jing nyerap ni adu mentang ke nyimpat yo nunu ru te kidang ya persyang hi ka infrastructure mo kita ke jing bed jing biang jong tiar gitar adu mentang nyimpat yo kam long ka biang te ngi sodon ki tiar gitar jong ka kum ka kickboxing ya don benta kum ka wushu don tan ring ha ban penon kam lang kita tiar mulu mala Andai ban khen kelum lang hi ngimpat yo hi la ki jong kitiar ki badai kat kum ka ta ka standard mo bangin rai ki kena sidu kata ka level andai kini kena kila su dak jing tristom la jong hi dak jing tristom jo ki coach kum ba pensai ba Ferdinand ba lam prang jadi kini ki main ki ba encourage kini ki kena hala ki benta la jong haka capacity ki bangi don ka badet te nyala su yo lat ban lai into without infrastructure kemana kabar ni ka jing le jongi ki boroi khana ki la long ki bla pen khre ha ka liang ka ru ko mi le kai ki ba le ka sha ka te ka ton men ngi don khat san ngut na ni ka chela te ngi don la ka chong category don ngi don hasop junior ki ba junior wat senior ngai ya la de ngai le kai ha ka san phunyo ki chi ngata ka de ka full contact event Ketika napre gini kat sangut idon keleng don kibana cuai bana nartiang nina laban lumparing nang ne bana smith don ru bana nong thamai lai korang te kacing baro hi ka cing pengkre cungki kila pengkre akal yang ka kilan met kila long lupa kila pengkre mah ka ba ba mantangi kolong tah kaliang ka bisa hi nama ba haduk mantang yang pak jok nyarap nang ni nang tai hadi nama buat langi la leng ni caki nong mi khamat jong iru aku mungkin ka por manta kidang yang bun kam ha hakani ka election te insyam cencar sem sosat hakin nga kerpat ken ya ki weru ke badon kamen siam nang manta ki kena am ta jongi mo ban kentiu hakaliang ka sport bakin yang bakin wan ban nyarap leming ni hakaliang ka bisa tengka kenang bangin la ban le isimenta syakateka tournament kecing ke bangin ya kendu kolong ba chani ngimpat don ya ka ring mah bangin praktis kita ru ngimpat abiang ke bangin don ta kilong ke klov ru ngidon kai sicur arcur de kena ngidon ka phongut ngin ha praktis lang da cu ke klov kolong ba ba ke ngi ban pentebit ken nomor ba kaliang ka tiar kata ngidona kecing khmi nanti jong ai kolong ba moya ke sarkar hi bahkan pet khmat bahkan phai khmat changi te bahkan penbiang ya kiting don kam ni khanang ba ngin la chu ban sei pat ya ki we ki riu don sap mo ban kiu khmat ngala lech po Telangana banyak kun hakini ki benai baladap
ya kajing lek kai kickboxing bat ngalale kai ke kategori light contact haka weight ke ba below 55 kg bat ngalayok khur katak maksiar haka ni kajing lek kai bat ngasutenat shibun banga lai longkum kawai kan nong shimbenta kan ijin kai ke banyok khur ya katak maksiar bat ngalet cheni sha Telangana bat nge-represent ni ke Meghalaya balaya lam da kamaku ngawan nak kai station Hyderabad Telangana ka national kickboxing ngaya kon haga kategori point fighting 9 kilo de ibala coach nga di sar lamprang khasana ngala awanya kani ka jilek ka national kickboxing championship ka balong hat Telangana Hyderabad ban ngala job ya ngala yo kani katak masyar bat ka weight jonga kalong sa pupra ngala ya lek kai ya ka point fighting ngala yo shimbenta ha kani ka national kickboxing bala along ha Hyderabad Telangana nga ay kublay ya I sa donirani ba ide pa jonga ba ilaya dalam yang asya Hyderabad bangen yo shimbenta ngala yo kur ka takmak siar haka musical form yang ala pentebet dari penshai Mauri ibadairu silver medalist ya ka Asian Kickboxing Championship ngelawan Shimbenta Shah Hyderabad Telangana kabala adep dan ngelayo Korea ka silver medalist haka kategori low kick 65 kg ring sport dan ngakwa ban ai kublai ya iso penshai bala pentebet yang iso lamprang bad I jeri official wankar bad I presiden jungi iso doni radi akan ni ka kanhuni kajingele jungi lang kakandai ngun idon khasan ngut ki khana basangut bangi ki official ta kaso komen sibun yang ikum ka tim na po Meghalaya hi barokaway na marba kalong kasin ka banokong bana perang jungi ki khasi isa doni dei iwei balabat ka kedan ka bahakli do ka ba ibad ya ka pos presiden joka National Kickboxing Federation waku India kalong ka basong tanab du baki ni ki khna apadang gajing longkot jong kapor apadang gajing bombyang gajing praktis bat gajing bombyang hakitiar kitar ru ngandai kilala ban kencok ban cam so wei pat momer imar ka sedang ke dei lembaka state dan dei menta ki la ban job baki la ban khuru ya ki takma ba per akan nasional bahkan men skam du banang nei sakman wala ni kikna ni wan nak yang ke ba kalongi ke badong nak yang ukup silang som silang ada yang akan men skam du ba kasorkar kan pai kmat lem sangi hoy awal bangi pait basibun ki sports akan ka por pamata nadok football ai babun ki sarkar kila the ya ta ki jingeram le shobha na pi ki sarkar ki badon ka bor shobha ban phai kmat lem sangiru kram bangin nangla ban sei ya kata ki sap ki jalan ke bablei ai hangi bangin nangla banang yai kencok bangin nang la banjo sibun kita maksiar bat kumta terter ahoy ni ngemdei kita ki kena ba wan nak yang babet babiang ngiwan nak long sem kalong ying long sem ke ba kamduna ndai ka wei ke ba ngi kerpat nyakaleng ka sokar ngi kerpat ya ki ba kin sobha ban thelem ya ki jingiram sangi kanang ba akan ni ka jing lek jongi kalong ke ba sibun ki jinglot ni don kam ki balatam ya silak tam marwai dia ka nakaleng jongi ngi dan hadu khasan ngut ban yelek semata mereka ai kebangi kuat mata kalong bak kasorkar kan pai kemat bahkan the ya kejingirap kenang bangla ban jelik semata ya ka buan masih art festival ke banlong ha Bangkok ban ngakan mas kam luba ladadon kiriu each sports ini ban kiriu orang ba ki badan ke museum ban ketiu ya ka sports kari jongi te sobaha bahkan jarap baban pensaprang nam syaki weiru ki para rangba ki badan jaga ni gaju gaju temu bawra banenok senjang lang bangun kam kentiu ya ka sport jongi kenang bangin yolej sakani ka
tournament.